guys, bagong ikan mi nagsimba ni Julia natia ate Che. So karon balansa na ko sila GM ato si JJ. Nalagang close gang. Sama si JJ puro. Let's go. Dito si Kuya sa pulse. Okay. Let's go. Kasama din si Kuya JJ sa school. Kuya Julia. And GM. Have a little patience. Mga Omega. Kaso, mulakaw sa demi kay mapalit sa daw may Putumaya. Ay nahurot na daw Putumaya. Matamig market. Di ba bitan mi si MU. Karon, balaka si Mami lang. Mami Dina. Relax lang Mami Dina. Ay, good morning. Mamahaw na mi. Kaon tag Putumaya. At kuwate. Ang akong gimingawan kay Julia kay Kuan. Kani guys. Kani. Biskuit na si kuwate. Piparat na gang. Sa mga kutsenta. Omega. Tama na mga pamahaw. Grabe ka. Special mga pamahaw. Islante yung manas kaon sa tiya. So, kami ni Julia kanang lakaw man mi. Oh, para mamahaw mi o Putumaya o kutsi after simba.
GM. Ito ko na mahugang. Patila ba daw po ani gang? Biskuit to ne? Nga lang. Hindi ini lang. Okay. Dami, na kay Ha? Julia